Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Uwe na kiru rangba obade unong shong shnong na mairang uba Tarsisius Maulon ula penpau ye kajing sngokya halor kajing kwa jong ka sarkar banti umar po khando uranium hadom yasian. Da ka boong bahadu menta kate kajing tmu kampat kut hendrai kalaban urlong ha kanu kapor. Habakran shikilat pathai kubor ba maulot ula ong ba wat lagi pat ba kila jupelong ye kajing ye ki persha ekate ka project. Hendrai udang syap tiang ba kajing tmu banti uranium kan sabeteng da kabor. Ulong ba kajing persya jeng kipat ba kalong namar kajing syap ting halor kajing ma ki balak ban mi na kajing ti uranium ki balak ban kta ya kala air ki ki mrat bat wat ya ka kot ka kya jeng kipat ba hi baro kawai. Kani kajing sngokya kat kum kajing yatu jeng kala khamjur hadien ba ula yo kajing pelut pisa ka babun na ka sarkar na kabenta kajing penhe ba jeng penbha ya ki surok hakithan nadu wa kaji sya Guwahati bat syadu nangstan rambrai. Kini kini gishnong giberit hendrai ka sarkar kala pelut pisa shibun Kani ka peni ka dak bah ka wei ka sngi ha ka wei ka por ka sarkar kan sesdang ye ka jingti uranium bar ngin omla asyu ban khanglat ong uba maulan. Halor kani ka benta ula ya thuru bah ka khatlai trik ujimang ula lek ban ye kendo ya umintri rang ba ka jila u konrad ki sangma. Ban ai jingmut ya ka sarkar bakan thau da ka policy ban penslur ban pha puli ki samla ki subject ki be bat ka uranium. Kenang ba onda kila pendap iki jeng pulia kena banyo benta hakikam gi biade ketika benta bat ban long gi bala penkre lada ke sarkar ke shimi ke nu ka rai ha ke jing ade bat ke uranium. Oppose or to support uranium mining. That depends on the government and government of India and government of India. But what I'm suggesting the government is we should prepare our own people, our own engineers, our own scientists to carry out this work. So, by making a policy to sponsor our students from the state, I think that will be a very good preparation. So when we have our own students, say like our own children working on the project, they must be taking into consideration the health issues or whatever hazards which may arise out of this project. That is my only. Wan kumu ripai ba bodon ngi songkia wili ko kiniga uranium issue. Te namar ba ngili kijing yaki isama isang ba pero nadu ki por ko berdep la apusan la kusnem menta. Te henry hadin menta pat hadin apusan la kusnem ni iya kijing penulut bisa ng sarkar India ban snai ni surat na wa kaji syadu sya asam lang ba ng story rambrai kesan. Jika ni kapeni kedak bang sarkar kalamut dan penteri nuntip lah kalau lalu mental ni hadin laisau sang ni sekusnya mereka sepenteri ya ini uranium. Jadi nama kata ni kum kesetiak ni dia ban penkrek pai scientist lejong aku bede ke uranium ni dia ban penkrek pai mining engineers buat baru ki officer nak mentak ni kekam. Kenang bagi ni ki samaj ni indah kila dep ye kini jipuli kintre yusil kintre kini project. But habang idon ki khom lejong ki batre kata project. Ki don ke jingkip clear ya ka koj bekia ya kata ke jingma jing sa kabalaban ni. Nomor ni kum bakalami report wala dep ni kata ke jing hi halor ke jing lit jong itu ki western mo di Jakarta lang menjebo jong ke yusil. Tinggi syiri berbor hikut kubor. Ngimtip kalong ni kamlong ke besisya, kelak bandai ke besisya, kelak bandai ngimtip ke sentis. Namar kita ngidan kam ya ki priyo lejong ha ketu ka cintre bakin tre kin pentre itu kan. Em ke close chapter. Kano close chapter kelak bandri open ha kano kubor. Di wat ki case ki bala whitewash mala irongli. Nilai lakman reopen biang habaka waipat kesokar kawan ke reopen biang itu tuga kes. Nilai ikum juga kes arjikar ketuga kes kebajian arjikar kalau kunju ketu jinsya kalau dia ke close case. Dan dia mentah bakawan BJP ke reopen biang. Dia mentah kanero dari piong baka dia ke close chapter. Dan nilai kejin penut pat ke bang nilai kedai ketat ke bang nilai ban itu ba kene kedon AA. Kesokar kan penlut kaya pisah kan tu. Nipan surok kisnong kita jengi sistem menyo. Balai nawa kaji saya cegau
bayai naklau boleh iyo surok behet surok tuli tikani kapan i bang ngide ban raskor ngide ban kedit beriu mata kumnu ban penkre daki kun semlajuni ban pule gerpang ye kini subjek kenang bagan long kejing singai ni ladai jia bakapoi kita kapor kebukum kata kata kejing pule kejing kang kata kam dan jia de ban ngai ngang si i kum uriu simet bodan kejing kekle bodan kejing kekle ini kapenta dengan si i bagani kejing penut pesat jam sarkar ban sinai kini kusurok ngai i bagade ka lamasa na kabenta hebel riu bangi dei ban perkat nyimdei ban suklet ini isu nomor ba wat udah ngilaklet nrei menta ke sarkar lembaga ni kusurok telah penken mau biang ini isu bat ngidei ban sutu bahabakan kejing penken mau ngalih sarkar kalawan kani ke subjek menta kadang im kalong kum urngading ba tap da udepe tementa ngam tipsu kumnu nginle lada dang don de gibe pat kilat ki ba khamba ban ye gani kejing ajmut ke mangal ajmut yu chief minister kharai tari ki wei pat ki pat ba ken subha ban ye ajmut men sarkar ya kendo pak da kejing tho da pak sang da pak resi kum ba kalong chief minister ba resip ini ka jing ajmut janga ba lo pediang subha dengan ngit ba umpriang subha tangga kecil ndru sali i kanung rim cuma kalau tangga we bahabangi i yakini jing penidak jung sarkar India lembaga surok kapau ba mentag sarkar kalau sedang ban wengi utu depei ban kerat utu ngau berdana po te kata kade ban pentinit benri ini ngam so kere lo de kipat ba kim so ya hapi gini ajmut jungaru ndre lo de kidan de kiwi jing ajmut ki bakam ha kila ban ajmut nomor balada ngim ajmut ngisiaki nginem poisi par manong puai roi kapar mentah habai kreni roi kapar bat kani kejing aisurok na wakaji sya segau kadon la kejong ko benta karoi kapar ai kan le la kejong nrengi mentah nomor ba hawa kaji sejan domesya ni don yuranium kata kade ban pendit menriu ini bakane gamwan tang hak kerteng jong karoi kapar nre sandat pat udon urngading bame bat uta ude